चे अदुना हेक यौखिबा मतमदा अबू बसिर रज़ियल्लाहु अन्हुगे सिरमदाई तांजा ओइरम्मे अमसुंग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गे चिट्ठी अदु मखुतमक्त लैरिङैदा हजरत अबू बसिर थवाई थाखि नुंगसिरबे इचलिनाउसिंग ngasi अखोइना खंगमिन्नगदौरिबा वारि असि सुले हुदैबियादा अबू जंदल अमसुंग अबू बसिर गी वारी हिजरत की तरुक सुबह चहीद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का शरीफ तो उम्रा गी दमक लेंखिरम मक्का द लेबा काफिर सिंग मसी गी पाव फंखी अमसुंग मसी मखोई गी दमक अचोप थबकनी हाइन खनखी मर मसीदगी मखोइना अपनब पीखी अमसुंग अल्लाह गी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदैबियाद पंथ दुन लेबा ताखी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग लोइनरिबा अमसुंग महाकी दमक थवाई कथोकपद पामुद्रब सहाबी सिंह अदु काफिर सिंह गी थौदौ अदु उबद लाल तौननब सेम सादुन लैखी अदु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न मक्काद लैबा मी सिंह गी खनबद लाल तौब पामखिदे अमसुंग यासिननब होतनखी लाल द थौना फरब सहाबी सिंह लोइनरबसु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न काफिर सिंह गी सरत खुदिंगमक पु याखी मखोइना हाइब खुदिंगमक यारग पिक्चर नोनजन यासिनब से सहाबी सिंह न पामलमदे अदमक ओइरबसु सहाबी सिंह न हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गी याथंग अदु ngaखी मरमसिना कल्ल थौरब हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अमसुंग महाकुमन कल्ल थौरब कयासु हुकुम अदु इनवा ताखी यासिनबगी दमक सरत तौनखिबा अदुगी मनुंगद काफिर सिंह मनुंगदगे कनागुंबा अम इस्लाम पुरगलगे हिजरत तौब तारबदे मुसलमान सिंह महाकु मक्काद हल्लकदबनी हाइबा असिसु याउखी अमसुंग मुसलमान सिंह मनुंगदगे कनागुंबा अम मुर्तद काफिर ओलग चटखिब तारबदे महाको हल्लकदब हाइबा असिसु अमने याना ची असि हौजिक लोइन फाउबा ईद्रिङैदा हजरत अबू जंदल रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लाम पुरकप मरमदगे मौंग अवाब सिंह खांगलदुना लैरंबदगे योलौ कोलौना पुन्न तुरोई ngamloi तौरदुना चेंसिल्लकलम्मे अमसुंग मुसलमान सिंह मरकत यौरबदे महाकी अवाब सिंह अदु कोकनी हाइन थाजरमे तंजाद महाकी मपा सुहेल याना चे इनब असिदा कुफार गी माइकैदगी वकील ओइने यावरम्मे अमसुंग मतम मदु फावद महाक मुसलमान ओइद्रे मका जय तौरब मतुंगदे महाक सु इस्लाम पुरखी महाकी मचानुपा अबू जंदल बु खुपांग थारम्मे अमसुंग अमुक हन्न पुखिनब कन्न तकसिल्लम्मे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न हाइखी हौजिक मक्ति चे इनब सुल्लोइद्रे अदुन सरत ngaakpagi mathau su taadre अदुबु मखोइन कन्न अदुमक तकसिल्लम्मे अदुगी मतुंगदा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न महाक असिमक्तदे अइन नीजबनी खल्लगा पिबीरमलो हाइन हाइजखी तविगुंबसुं मखोइन मुक्नदुन लैब मरमदगी याखिदे अबू जंदल न मुसलमान सिंह कौरग हाइजरखी आई मुसलमान ओलग लाकलिबने अवाब कयासु थेंगनरकलबने अदुगा अमुक हन्न आइबो थाजिल्लिबरा मतमद मुसलमान सिंह थमोइद लैरमगदब मैचाक अदुदे अल्लाह खक्तन खंगे अदुबु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गे याथंगदगी महाक हलहनखरे सबर तौननबा मसुंग इकुइदन अल्लाह ताला न लंबी हांगदोक पिरकनी हाइनसु ताकपीखी चे चांग इनब लोइरब मतुंगद अबू बसिर कौब सहाबी अमसु मुसलमान ओलदना मदीना मुनव्वराद यौरखी काफिर सिंह महाकु पूनबगी दमुक्त मी अनी थारखी
Allahgi Rasul S.A.W.gi na inakibagi matungina mahapu halhankhirame. Matammasida Abu Basir hangatsakhi. Hey Allahgi Rasul S.A.W.gi. Ay Musalman olag lakjabane. Aduga ay hakpu kafirisingi makutta amughanna thabiribra. Masitavada Hajratna mahakpu susabartawna bamasung waruganu. Ikui dina Allah Ta'ala na nahaki damak lambi hangdok pirakani haina takpiki. Kafirani Aduga na sahabi si hankirame. Lambi damakhoyani gi manungdugi amada Abu Basir na haiki. Marub nahaki thang sang asidi yamna fana ui. Nupa adun napal tawduna hairaki achumbane masigi thang asino mi kaya amarum Haijakhriba. Masi harga thang sang adu Abu Basir da pirakhi. Thang adu hek hangbaga thangi changing thang mapu adu da tawki amaso hatkhi. Ani subnu padana thudok asi uraga. Haujikti mahaki number yorakadore khalladana madinatana chelakhi. Amasung Uzur S.A.W.gi gi manakta laklaga. Aigi marub adu si haure. Haujik aigi number yorakle hain haiki. Masigi matungda Abu Basir su thunglare. Adug mahakna haize hey Allahgi Rasul S.A.W.gi. Adumgi wareb adum mapung faakre maramde aibu halhan bikre. Aduga aingonda di makhoigi wareb amata laikide. Mahak na aibu aigi din thadog na bo hodna rakhi maramasidi aina mahakpu hatpane. Masi taabada Huzur S.A.W.gi na haiki. Lal singna ba misakni kanagumbana mahaki mateng pibirabadi fagane. Huzur S.A.W.gi wahi Asida gi mahakna khangbangam ni madudi. Haujik su kanagumba ama mahakpu lawbu laglabadi amughanna chadhankhigidawri. Maramasida gi Abu Basir mafum adudagi chatlaga samudra mapanda khundaduna laiki. Makkah laiba mising Wari sitana glaba matungda Abu Jandal radiyallahu anhu su lona mafum aduda lakhi. Matawasumna nawni Islam purakpa mi pumna maksu mafam aduda mahakafang nakhi. Numit karnigi manungda makoy singadu apikpa jam'at amafaki. Mi taadaba hayle yahudaba acha athaksu fangdaba umang aduda makoyna laybada waram gadaba adude Allah khaktana khangne. Tawba tabu makoybu ot naiduna mapum thithallakhiba jalim sing adugi lambidi makoyna thingduna thamki. Maduda upay ledaktraduna Makkah gi kafir singna laglaga Huzur S.A.W.gi da pitchanon jaduna. Haijaki sibaki draba kangbu asibu. Ibungon haki nanakta kausin biro aduga. Aikhoigi damak chathok chasin yanaba lambi hangdokpi. Thawdok asigi matungda Huzur S.A.W.gi gi ayaba che ama jam'at adugi manakta yawhan birame. Che aduna hek yawkhiba matamda Abu Basir radiyallahu anhu ge siramdai tanja oiramme. Amasung Huzur S.A.W.gi gi chithi adu makhutmakta lairingaida Hajrat Abu Basir thawai thaki. Allah Ta'ala na mahapu yabibu oisalo. Nung sirabai chalinaw sing miyoibana masagi dinda chapchana chatlaba aduga din adusu achumba oirabade. Khwaidagi hena chawba sakti kaya sizinirabasu mahapu manghanba ngamloi. Aduga asengba Musalman bu oirabadi Allah Ta'ala na mateng pangbigani haina warefsu thambikhrabani. Nung sirabai chalinaw sing Allah Muslim hakin siba Rasul S.A.W.gi gi apambada. Ay koy Khudingmak punsi si hingbangam na kan Louminnasi.